Uthasia wa muimi. Mwana musaisia muthanyani wa umuthi twi bandu betawa Ithingu Kasinga kaunti ya Masako na twi makendo tutae makita wa animal feed kana leu wa sindu sike bothokania nguku mabata makuyu ng'ombe sindu cio nthe ni leu wetawa Azola na indi ne tumana we mwene muimi thani we masi ndu swingi utonya kwikata ukese ni we yemea leu nduna tumia mbesa mbingi kwa animal feed kana leu wa indo na indi kana no utonya kwe makindu ki kwa mbesa indi nita wa Steven Mwema kalivu nthini wa Kilungu atindata natinda ni asapyo wewe wita watu nita wa Geoffrey Musembi Azola kita wa no Azola kana ni pesito ingi kita wa Azola ila niyo scientific name yayo ko andu ainge mai ezi technology kwa uma ya enengo iziro yako ekindu niyo munako so ilo kwa sia Azola ni group ye ba andu maelewa kana kila mundu ni waelewa kiuni chao Azola andu wa maelesia aimyinge emaelewa na withi ya watato mabundisia nimeoke kwati amakachosa nesa kuku kwithia cindu cio okay umunthi andu ingi ni mesi yulu wa mbemba kitungu manana watembea na experience yaku ni andu meanata andu mena exposure mena experience ya kumana kana sindu ine zi exist ya kana no iwe na andu angi atatu mwisi na andu anini muno mesi nundu ona atembea kisioniki na andu mautala na ala iwe withi ya maeka akicha Azola maumetio ba ala meke sioniki wasisia kiuniki nundu andu ainge maina information kuhusu Azola wezi andu ainge ku maina knowledge ya kindu kiki na maina knowledge kuhusu siendo cia cow card cost kwa feeds sio so wasisia like na wala mafeli ni silikali kana yani ni chao kitumia tokese ya andu mayesi male kwitha mumisi knowledge suba na ala male tonengana nawo asuma feli tokese ya andu kindu kiki sobetu andu maikisi knowledge yesu nyata munya mwene na manie kuma mutandaoni toka ugethi andu inge maina exposure ya the internet nundu inge ona maina simu like smartphones itoneza access ya the YouTube sindu taisu ina akisomete kwisela YouTube na yo mebea mbingi ya agriculture na withi ya no my embrace ya technology no weza ile yo biki ya mkulima kondhuku Azola kondhuku ni kimata embrace ai tindhuku lakini you know nuta any technology you made Philistines you ka ni Philippines yes technology avilipi ku kwa maitha ceci ina mameto mea muno kwithia ng'ombe ku technology zu ile ya ku ndai saidwa ku kwitu twasie for example kaka technology no ya Azola ni twikite mainstream as in ni twikite okesethia ni sikia na andu ingi ne mo mitumia kwa tunenge bisa ya like ukamba witha ugwana ata either andu metha maithia nguku muno kana metha mena mbesa kana ng'ombe cio cile ciendenesa twasie for example kaka kila mundu ni wisi Azola wona kwitha kwiliata yuke kila mundu wisi Azola chambe isiana metoke kwa uye na production ye yolo mundu ukumanda nzia cia kuproduce tiendo yuke thane feeds yake Azola nemwe na yundu yo multiply ya metoke kanu mako ni mamesi na makametomea itha thithia ketha ni nguku ng'ombe cio maitha maithina muno feeds na ketha we mkulima wa nguku anu ingi ukeuka ethia yuethia nguku cia ketha ni nguku othiana wasithia uyuko mina nacio baya mwizo weke sabu yondu ute matumbe yondu ute nguku yani yuko balance yo leulo na wa lakini ukati 30% 50% iloto no kati na Azola ila yenzi nundu no increase your profit margin ko twasi ke kando ni mesi Azola twalika mesi twitha nguku cithano wanga bu twitha ng'ombe ciendenesa na withi ona kumesi ne kwa ona undu withi ya nguku cio kwa mbingi nundu amunyi mao cithia nundu oleu lakini wina nzio to no cut cost feed nesu withi andu inge me ucithia ma embrace muno kwithi nguku na withi ukwati witu ta andu mako kutitha tuna wambati olo wasisi ndu no wacionie thini wa internet yes ikuliona tonolika kwa Kisongo na tuete kwa Kikamba like what is the role of technology na internet in agriculture internet technology sitethe siata kwa uimi wa matukwano uimi wa matukwa ula wetwa smart farming me wetu ala smart farmers smart farming ni kwitha uyekata ni kuima kuitumia technology la cia kisasa okay yuta ya yu ngalela ni kiteka yo kulima ni somete IT
ila ni information technology hiyo kulima wakwa ni utumia ku technology isu na sikwatie kwisila nuru nene se YouTube na kwara technologies isu na si embrace na nona si ambe ondethia muno. So role yayo twasie kwa andu angi mata sisia makalika smart farming makati technology na andu ala o minde na uimi matonyo tethe kata nundu wa internet na technology as in itonyo matethi ata na matona kumembrace ata ukesethia uimi wone wa vinduka technologies isu yuta fumite mutandaoni withi yake tha we mwimi kindu kyo kutatiza chonthe kyo kutatiza jara tizite ongi na akimanyo mutandaoni iwa thi mutandaoni no kwa the right information mundu wonde ukwate ya sindu mingi withi like in the YouTube na the other social medias with the anola me share knowledge mengi ku share good knowledge ila ni genuine na to no kutethu yuke kani ando ingi ni mabunde wa ukesa ithi ya mundu ni with technology undo kike thuku mawe thi ona mukulima kasuika kawaii bu musi atese ni chao no amane na imana nzia utono kuita either itomia organic kana itomia yusiyo that yandikitwe ku mutandao na internet no itumike kumana maundu me utasi for example kasuyu ni kuoneka waite na mundu akasisi akakwata ndawa kana kama maundu gwikana nako lakini maundu me okesethia kwisindu yutakio weta kwisindu itethia o kambani kana kwisindu iteka wa Kenya lakini mundu ni wa introduce kindu kiu na asemba na chowe sethia ni cha mutethia muno okesethia kwa mitandao mundu notona kuosa maundu meo na akamate kuokesethia ni wambe na mutandao ni yuta kindu kinu isio na okibandite ote na mutandao ndu na market yuta market binge wide market ya kwela yo are the seeds ni mutandaoni ine neka YouTube with ya ando ingi meatia makoka maka isio the video mundu na get the contact ingi mayoka farm kana ingi mayo wa seeds nona mutandao buno utethia na like you mundu wethitie nguku nacio winacio bumusi utena market no yake kio nguku ciake mutandaoni na ikwata mbesa na wethia ai watetheka okay tubundisie undu wa ku market sindu kusila mutandaoni penzi ambingizi wa market ala mwene ma stumia Facebook ads with ya ingene me udima ka advertise ndo sio bau Facebook vyo marketplace mundu wenda age kia bau age akilo kuta na yiki location yake kundu kungita YouTube ni wenda age video wa kutoibundisia bandi rande bundisia neka kindu ndima bundisia anu ingi makwata the knowledge with me kwenda ino wa market kindu ketha ni kuyange me kuno TikTok kunangi wa me kuna other media services ukethia mundu noko ona inyuta TV stations mundu no thia ka market pa pe undu walete kusobia video ya kuilie nikenda wesethia maybe no akwata mitandao ni either kuandika masietwa branding kuandika namba ya simu kana pe undu weka kana kushoot atu ka video no ilela nikenda wesethia ni wakwata nineka muno YouTube with ya nineka tagging nineka SEO optimization nukethia na optimization yuwa siata kamba yuwe kata YouTube na Google na media ile nge with ya ni search engine search engine ni kumaanisha ndo Google wa search kindu wakikwatia yakitokuetea kwa hiyo na YouTube wameelewa no search engine kwa hiyo SEO ni search engine optimization ni wa saubia video yako no yeka ondo video yesu YouTube ida yenda ikana isukume video wako ni wiki ya contact location ine ni ya contact na ni tag ya location ya baba mondani twasie otwende na wimino wa Azolla nondo utena market paingwa wimi nondo wimani kenda u market ukwate ateja pe practices imo usionete mitandao ni sia either ndo me kutata ku advertise kana me kwika uwo mitandao lakini ukesethia pe maundu amwe me kwika nai ukesethia maito no kwata ma customer nikenda mundu la wibaya wende kwima Azolla kana ukwambia kwima Azolla kana kwima nguku kana mbui wesethia ni wa manasindu loto na ku avoid then wa marketing ya mitandao pe sindu muona ndo maikona nai nikenda to correct nina like for example ni nena YouTube nundo yando mianga muno uka ukethia mundu YouTube ekia visa wina low quality mundu go to na ekia ka ekia 360 pixel na ekia 360 pixel wethia YouTube ndime sukuma kwe mundu kuia record video wake aika advertisement yake eke we wa 4K videos YouTube yone video yusukume munango wina quality kindu jambe YouTube imanda kwa te jondo ele kumanenga the audience imanenga kwanana na
quality ya kila meumanda ndweza ikia mundu ikia video ya 4K ino ngine ikia 360 pixel si yondo wethi abe mwete nengana kwa umundu ndeka recording yake icie atumio high quality o kidogo no ese ithi aba yake thanu nengana information yaku ya kuhusu product ndunake ngolo kuwa nundu andu ingi ni masoma makona onu kukengana unde ukengana wese ithi the algorithm ya YouTube ni yasukumanga video yaku muno bana ne wese sindu mbinge muno aya chunege yukilanzo mete yunangama nikulia hii mundu yu ayendo mana sindu isu specifically nundu wa kumarket sindu siake sia mundani ona mundu wikite wimete matikitiki like mundu atono mana sindu isu wese hata wese thene witumia kuthosya matikitiki kana Azolla yake mitandaoni yuku mutandaoni information yesu na YouTube wesa ithia pe andu maeletie tondu endo video akuthio muno tondu endo wikio na wisio editing cia andu vyo mundu ithia video yake edit neza ungi nduna editie wa wese ithia o edited ye wathi muno o edited nduna thi nundu use ondo kwitha cia time elo kwilwela withio mo kiona kai ko puzi atia ungione uni muswelo ele guonde okay twasi nundu mundu tunene wimi wa Azolla twasi pe mwimi wa Azolla wekie kwosa na athia abanda na nayo na pe mwimi taku wese maundu asu ma mitandaoni wa toto linganisha amiasu tofauti yo either yeba in terms of undu mekwendea nesa mandu ma ukwati kukwata ma customer you knowledge isu na yoto asipe wewe na knowledge isu be mwimi ungi wimendo taku lakini ndana knowledge isu eligage wathukanio kinene undu kindu kiona wa auto ini ndiona mundu ukikwenda auto ini ugonde kwanza mundu wonde uka mundani u ethae wa basa withi andu ingi mekito soma kuma YouTube mundu ona ayenda ukepa maitha na interest no wese thia mundu onda umite Kakamega mundu umite okundu kungi okito soma lakini wese thia yude na YouTube kindu ikalona jo kitayo kwithio nguku cia guona jo lakini ndweza okwata muteja wona like the silly twasi ke komunde ndwakomana na internet witha wepa na wimi wako Azolla yetho ni obayo bagutumia kwitha cia nguku onayo ndeza uteya mundu ngi nundu ibinda ndege ya YouTube. In fact naambe yo make ya YouTube 2022 October. Ibinda ya tendene lao ndieko ugethi ona ndiekire ateja ndio kwata. Lakini la naambe yeke na kwata ateja. Lakini oyu ebanike nda YouTube yokese wethe netwamana nundu nenda twambonenga musese wese ne wamana undu background yayo nundu tono me market. So oyu eba ibindezi wasia wale kwethe othithia weka kwethia nguko lakini oyu eba. Oyu one YouTube yakwa no yende yonesa na undu yaende ya no we nenga yateja kwa hiyo undu nambiye ki atene ne wethi anya no nyini onayo ni onyoka ba imundu gutetheka iyo lakini kumela nambiye ki inaenda uweze ya no ngukwato kindu tanimo na youth weze wikini kizio kutaya William mana. Thank you. Mwana musezi atwende na wimi wa Azolla no manna mundu meke bathukanio na nundu ainge maisi Azolla twenda atwa wambo manna undu tono me market yo manne no tono ubikia ndwangi na ugakwata mbesa atwa ambose mbothi umone mukubi twacokethia na mwene yoto kwema twethani. Wasia wa Mwimi. Mwana musezia ni twacokethia tiokunga liko cia kasinga twende na kwima mumea wita wa Azolla kalibu twende iwe ni watu eleze sindu mbingi sike bathukanio thini wa kilungu cha mbe kilungu cha kele twenda ulika direct nitwa manaka na ye na market na undu tono manthe market na undu tonyotetheka twambie bai tutambito sisi undu yema Azolla itumika kwikata o metume hata Azolla ndume ya gwethia indo ici ba muci ila be nguku tembui na rabbits one nguku itha wata na Azolla yu uka kosa wa harvest Azolla yaku twasi nguku ciaku cienda kilo mbau cia leu uka kosa kilo 10 ciola leu nguku ciaku ciza atene that is ketha unenga kienyeji ketha growers ketha ni layers ukosa kilo ta 10 cia isu no icio ka yu yosa kilo 10 cia eno cia Azolla uibulanile bandu bamwe no inenga nguku ciaku wamba umethia kana what happens one ukita umithambio harvest ukathambio na kiucha avoid na kiwe tuthambuka cio tunyo muke wa mbolela tutumite baba
Okay. No kwetha gutonyo ndo mundu wa vestia. Aya. Mundu ekulia ati ipando ba kubanda leu angu kwe. No niko thikuo ba ya agrovet. Uketha ni no umano na mathina sunthe. Ahia gini kizio na ila hizi. Kini ni cost free. Nondo tutumia gila tutumia ba tutumia kauda gila ni chacha ng'ombe. Nicho tuwiki abaki joka na chuni gila tosa na sio ku kitha kila mundu ona ng'ombe musie. Kindu kiki gakwedia kindu kiki wa banda. Mpaka okambe yoke. Kwa ni cheaper yani ni pesa ni nangi. Nondo yuki kwa mkulima yu ni cost free. Wa ndio cost to produce. Wasembo kusikara. You ilio na uko kosa wa harvest ukayuka thambu chano inenga mugosi yaku ye green. Lakini binda ya mbezi ya mao ya no kumebundesia. Wambebundesia ni kuzoya no getha ya wa miete abu ya sema kuya. Kwi mundu la we na ila pellets cieno taizo. Pellets ni rabbit pellets kwa manenga pellets ya rabbit. Yu ka usu kutumia pellet ukosa ka harvest azola na ndu yimi wanda shade yeta kigu yo ma okeza ukagulanilia na pellets yako o muthenya omwe twanika muthenya omwe kunu ukagulanilia pellets yako muthambilie uthambio ndo bwangwa kana ati wa bezwe giondo ne yaku enda ogekio kiwo ukatitia ukatitia o banini chumi okikochuja o chuma ke kwende undu ende notitia sie kwithitilikangite kana ndo kikengi mayo ndevo no bola inondo na yatilikanga inondo. Okay. Aya ng'ombe siata maleno ng'ombe nayo nona la lumetha na chafu kata watilanga nilia kethe kitoje chaku ino usa uka harvest yuka tuloloba ubecha ikagulanilia na musi yaku ni uzoeoya yusi amina umezoeoya ona no nenga ng'ombe oyo ndei ukona oya na mbuku na ng'ombe leko lea umebunde asiata na tosu na mbuku we na pellets kwa iya woma ni lazima yu no waya woma yani noka ubulanilia pellets yaku mbuku ndesa kwa ndo nembulania nekoya no bala kuminenga ili direct ili unyeo na yambe ndinenga na iyo mwena ambe na mwinenga leu cia nganga ngozi ayo banini siza mazama mwena agelo akatatu we azia zo yepyo. Okay. Ilo banda azola pe mbeu tofauti kana azola no azola. Azola ku Kenya ku variety ile ni imwe. Na you variety ile ngi ne the same no ndo kitete azio na ka difference okani. Tawada. Azola pinata. Pinata? Yes. Okay, na yesu ngi tacho. Yesu ngi yesi twandio ilikana mo lakini ito azola something no nes pinata ama pina Piambeo kindu watakiwa pinata yesu lakini ekera imine o. What is the difference? Difference no shape ya azola ndo zidi. Ni mata. Ai. There is the same content but nutritional content not the same. Kuke kwa komania na yesu ngi no we do bandit. Sio ndezi kana za ku Kenya. Okay, ila tukwasia ni wa compare na alternatives ya azola kwa nguku kwa indo kana kindu kila kingi mundu tono tumia bandu baki ni chao nikenda wesethia ne twasise twa maneno niyo better mbeo isungi BSF ni chao ila ni black soldier fly black soldier fly yeta gueka feed ya ona yo poultry ni chao ju nengi ila nengi yeta wa black soldier fly like ngi mbene lakini dingi yete zo yeta ya go kwitu esu ne no fly ngi ila ndo me utilize yae kwa stage ya fly me utilize yae kwa stage ya lava kana pupa kwa uwe akungiye woka wetha nangi iko ikalecha matumbe makale ka lava you harvest them you are pupa unapea kuku zako kwa tumbe bukwa ngi twiko kosa mbemba kwa compare ndo bando manenga mbemba kana mubya wa compare ino kunenga nguko ino na mbemba which is better. This is best better kwanza nondo ni iron protein. This has a good protein of 30 to 37%. You with their protein yusu ni ajenga mwewa ketha ni ng'ombe aku nenga kana ketha nguku biomass ayo yongeleka ola ni uito wayo ketha na ndo mekwithia kwanza isi othima na kilo withia mkulima yo akwata faida ndo na kilo mingi ketha ni langu kuja olecha the laying percentage ukagethia kulima inge laying percentage yangu kusiona ba 70 mweso it lakini uitumia azola ni kuashua 90 something yichua asiata you 78 ni chao matumbe yundo wakota wena nguku ya na wakota matumbe 70 yesu 70%. Wena nguku isusie ya na sia leja 93 yesu 93%. Iwe na azola we ya nguku ile ile leja no itano that out of those ya
compared to inenga le ulonge we woka eka protein pe kindu kingi tha wanthini very high in amino acids amino acid ni chao ni leijenga hao mweko ku kwa nguko yu iyo na mundu ni no tha na amino acids na lipids ni mauta ke isi tha mauta lipids ni fat that is to ya wa mwene wa nguko kethe nguko zio na tio na nguko sio na mauta kethe ni shikire na hizo vitu na mundu no wesa mali nundu wa lipids mali ndeza ko lakini kwe kono no nie maitha ndenge kwa ina yo mami to me ano ndo mena yo kule ene documentary na ochie ya ibanda wata na uma sembe uba mbe oya kendo ki oya kendo ki no zoe wata ba uyu ino ne yombe kimundu ayoka ba ya peta twana rayu iwe ini twasi afa kg afa kg ya afa kg kono talari ke individual plants ayo itale kama kona ro twinye mo akora lo kanoa tukita ma ke kida ne chao yani nika muteka moi kana tumele tingitu kwate ne kana ni chao nika muteka mugila kamugitha ke individual na yu undu ona kila moi ke dilanga kendo kamui kila kamui ke dilanga kamuteka ngi nao kaigiro izo gitu ka reproduce ya nela sports o ke dilanga me tukika na wa banda kilo ayuzo si anatumire na so wase ino ni half kg twasi yuna thio tho mbe ino yu kwa ku kana kwa mbe ino na leto to mbe siana half kg ni 500 of which go we to as standard from 1 kg ila ni 1000 kilo kemwe kwa taba kilo kwa hiyo kwa toni kilo ni chao kilo yumbe ya vesi ya huko ketha yu yuko ketha wo yuke ona ikinge kwekelo ondo ke thimi ndagwe lakini ke ikinge kwekelo ko yu mundu ka wa mutabela bu isu nengili wa mutabela twindo tuye komini isu nengili komi yu inanga muthimi akelo 10 lakini uka kethe akulima inge mawa mwezo kelo ile 3 wethe ya ula mundu ina panene muno gukwa 5 kiki thakia nitio na kubanda ndia eno na yu ni wesa kwata mpesa no ndwetha mesa twini kana ni ingela mesa ya wethe ya no market yondo zeilie no kwata wandu mutandao ni wina andu ingi na ndwezo mamina kwa humo ga on kilo mo wito na wato ne wato tunini langi no kwato nginongi no kwata mpesa we mwene utona kutete kokethia wathi pa tumba mutitu ni sokoni no thongwa no kesethia pembe zingisi achalo mubuko alafu wazonesa na mundu mekala nesa muno irondo ni okipezi weza ithia yundi na uya yona ka job negito bandu twithia ka job yo saidazo yo meinazo vai wa pesa umo kendo twasi yu for example yuki wendo thikuithia tasi nguku wale yukweta bundone ukathambia na witwa ye na ndithambia na ndibulanilia ne encourage ya muno kubulanilia no lale uonge we na yuna emeye bado yithio sithi wane nguku cio na kindu giza konde yona wathambuja kino ila tangu kuyayu makithambuje kathea nesa yuki uri kitono kwithia tangu cianata kekelo tuyalo ya sasa wetumia kilo ke yale uyo ka kilo ile isune nguku baba 10 mwesa mbao kilo ile ni nguku aje 15 mwesa twasi umundu witha cia nguku na azole no yiba ndiane no yonthe wale ro kwibindana ta ithela ino hindi thela no kwana na na kethe ku harvest kethe ku harvest yuba na mwa ba ni harvest ya kilo 10 kuma ba kilo 10 na harvest umundu unezira ciokie nge citha ke multiply ya no ata baba yunga kuya baro nayo batabeyo nae umundu tata babaya yuithi akatina nienge ketilanga kakaende no wale kuketha nisisa kwata ne byoketha nisa ba no ilesa ni de yulu sikita kuimbana nye ba luka yesa kuya nambe wabo kita ulesa no yulu na yani no sia ne ikakola ikabika bandu ikakola kuyana nundu wakwingeba aye lakini wewe ya tiondo mbolea na sisiga mina miruke nundu embinge yona ile wetha minye kaboka harvest okayuka midray no mana aba ne abiko bandu ba ku harvest bikindu kiwa bando twazi ndiane teno ubanda kilo ile ndia teno na si kilo ile wika kwani kila bandu kana wiya bandu aye no gwita undu enda ona na be onzi yo tubundi asia kulima oza kilio wake ko uketile kange garwa twika twinge kwa hiyo kesa ethia yu chauswa mituka ange kundu na yuko kata baluka kasieti na yulu kai no ndwe ko kebindwa na cia bagi wona tuone tuone twingale yolo tuone twibindwa na cia so wa mina wika kwikia kiwu eni kiwu
Kiwu lakini to encourage yawe kiwu ki salt. Salt kindos kiwu ki muno. Ndukekie. So wicha na ndi wiki acha. Cha ng'ombe na tiki ya tosa kila chumu tukakikoloka. Kiwu ne tukatulula ba. Tiki acha kila wet tosa encourage ya chumu no ndukime basi. Kila wet kibe basi. Na twasi yuta si yili wenda wiki acha wenda wiki ambolea wika hata. Ili ono kukoloka mbolea yaku no yuko kuzita baba. Obuyo lo ayo baino thina. Bainondo. Na twasi ni wabandu omunthi wisa kwa vest after bindanata. Mene 14. Yuma mene 15 kwenda yumba kayumwisa. Wo siembe opa. Umete Githuguri. Parale. Lare ko uwe. Tuimina we utetheke tata ni wemi wa Azolla. No source of employment kwakwa. No imbandikite pa wemi no itu wangu ko no rutethetie muno no ndwithe yayu ona matumbe ona tata ndo ando angi mateta iruti ona baitanga mwinge kwemo ndo no wina kindu cut cost nacho peke ndo wafanikiwe kuthoa kana kwika ukasike kati Azolla ndithana ika kindu ki ndo awiyola ndukuma no support ito muno na Azolla okay wina future plans myo ya wemi wa Azolla future plan ya mundo wakwa kwema Azolla ni kumbo minene bya ni commercial ndo neze ni tetha cia muno na tiendo kusauba cia commercial feeds ito tutumete Azolla tunenge namba na itutavyo bane ba mundoke baba ni Kasinga sub location bandu beta we thingo namba yako ya simu ni 0799613876 0799613876 nongwaje YouTube no dio kaisia at Young Farmer Kenya ela simbo ya at Young Farmer ikwatene unonye neta uninyoka yeko kaba lastly mundu kwenda yu alike wemini wa Azolla ndeto emwe alike nondo ne kumutethia muno thank you nita Steven Mwema alike nondo ne kumutethia muno Azolla nitwavika muthi wa kilungu cha wase wa mwemi twithane lenge kwendani kwa mwi Wasia